System. Ja, die hast du wieder Käse geholt. Ja, تشقى خوش يا كوستي ما بانير تريد قياس شو ما والله. Ja, und schon wieder Käse geholt. Ja, am disse hatna panir rosh bash. Herzlich willkommen. Ahora ma panir disse shmaraan ya zani بخدي يا هنجي مساجي بانير جمرتين. قالك بيجن خاطي كما ونسير بشلوتشيت كن ون بانير شكوتين ون بانير شلوتشيت كن شبر لو بخدي أزانم قالك فيديو من بانير كيفا وجوارتي بيجي خستيرو بانير مجينا ما بوده هيسي هيبون نهات ونا بانير أها نده كيلو هالو بيج كيلونا. Wie viel Kilo? 10 Kilo beide. Wie viel kostet Jeder ein 5 Kilo? Kilo. Wie viel kostet ein Kilo? Wenn die hier kommen, abholen, 5,50 € Kilo pro Kilo. Und wenn die Lieferung, das ist glaube ich 6,30 €. Ja, Okay. ist Habt ihr auch gehört? gut. خدينا بهاية يعني ما جمعت تاني الزيلا وجيت تاني دافي تاني ما نقنجا يعني قالك باشا ونورنا في الشخرة ونببنت بين جوني بايا كيلو خيرا خديها معنا باشا راس البانيريا يعني ها قجنها ولو تشيكرنا وعناقي كيفام تيجيرا ولو تجيوا ها قجا امين هاتشن بانيريا طرا ذابي كرم ندي دا اميتشن فيجا واميدا اميشاني وجدن بما اميتشلو تشيكر